নমস্কাৰ গৰম খবৰ নিউজত সকলোকে স্বাগতম জনাইছো পুনৰ এটা নতুন প্ৰগ্ৰাম লৈ আহিছো যাৰ নাম হ'ল বিদেশীৰ পৰিচয় হয় আজি আমাৰ প্ৰগ্ৰামত এজন নতুন আলহী আহিছে তেওঁ টুৰিষ্ট এভৰিৱান আমেৰিকাৰ পৰা হয় টুৰিষ্ট আমাৰ প্ৰগ্ৰামত আহিছে মই তেওঁক পৰিচয় কৰিবলৈ গৈ আছো বলক তেওঁ মুখৰ পৰা তেওঁ পৰিচয় আজি আমি শুনিম Please introduce yourself. Hey everyone, I'm Ronnie. I'm a traveler. I'm coming from America. So how are you all? Namaste. হয় তেওঁ ৰনি তেওঁ আহিছে আমেৰিকাৰ পৰা তেওঁ বৰ্তমান অসমৰ আলহী টুৰিষ্ট তেওঁ অসমত ঘূৰি কি অনুভৱ কৰিলে অসমৰ পৰিৱেশ দেখি তেওঁ কি বুজি পালে তাৰ বিষয়ে আমি আজি তেওঁৰ পৰা জানিম তেওঁ খুদিম অসমত তেওঁ বহি কেনেকা অনুভৱ কৰিছে হয় আজি মোৰ প্ৰথম প্ৰশ্ন ৰনিলৈ এই প্ৰগ্ৰামটো বলক আৰম্ভ কৰো how you feeling to visit in Assam what is your first experience please share with us with our fans and with our viewers we all want to know what you think about Assam খুদিছো তেওঁ অসমত আহি কেনে অনুভৱ কৰিছে তেওঁ প্ৰথম অসমত আহি তেওঁৰ অনুভৱ কেনেকা তাৰ বিষয়ে মই তেওঁ খুদিছো I feel very excited to visit in Assam everywhere green environment and people of Assam are very good my first visit in Assam I feel very good and my experience was so cool people of Assam are very good and supporting I feel so good in Assam তেওঁ কৈছে অসমৰ মানুহবোৰ বহুত ভাল আৰু তেওঁ সকলোৱে মানে হেল্প কৰিছে সাপোৰ্ট কৰিছে অসমত ঘূৰি ফুৰিবলৈ আৰু কি কি দেখিলে অসমত এইবোৰ বিষয়ে তেওঁৰ পৰা আকৌ আমি জানিম মই আকৌ তেওঁ খুদিম How many days you will stay in Guwahati and Assam and which place you want to see and visit in Assam this is my first visit and I will stay a couple of weeks in Assam I want to travel many places of Assam and I want to know the language cultures of Assam and I want to visit many other places of Assam and want to know the environment of Assam তেওঁ আৰু ইয়াত এক দুই সপ্তাহ থাকিম বুলি কৈছে আৰু অসমত বহুত জায়গা বহুত ঠাই তেওঁ চাবলৈ মন আছে বুলি আৰু অসমৰ সংস্কৃতি ভাষা সংগীত এইবোৰ তেওঁ জানিবলৈ ইচ্ছা আছে বুলি তেওঁ কৈছে আৰু আমি তেওঁৰ পৰা আৰু ভালকে অসমৰ বিষয়ে তেওঁ কি অনুভৱ কৰিলে আকৌ আমি মানে ভালকে বেছি বুজিম Ronnie do you know Assamese language do you learn something about Assamese language yeah I just learned how to tell how are you in Assam in Assamese okay please tell us what you learned please say something yesterday the auto driver told me how to say how are you it was ki khobor kela oh no need to add these words kela okay but I don't know the meaning of these words not sound good okay he just told me that's why how to say how are you okay it sound bad that means okay I will not tell next time okay how to say just say ki khobor bondhu ki khobor bondhu means friends okay oh ki khobor bondhu oh that means friends okay ki khobor bondhu okay that's right তেওঁ কোনোবাই শিকাইছে কিন্তু দেই এটো বৰ বেয়া কথা যি ক'ব লাগে শিকাব লাগে ভাল কথা শিকাব লাগে আজি আলহীবোৰক যদি আপোনালোকে এইবোৰ কথা শিকালে কত হ'ব তেওঁনো কি জানে আৰু ইয়াত তেওঁৰ গলতি নাই আৰু তেওঁ মানে আহি অটোত উঠিছিলে সাকে আৰু অটো ড্ৰাইভাৰে আৰু অলপ ভাল কথা শিকাবা তোমালোকে আলহীবোৰক এইবোৰ শিকালে কত হ'ব অসমত আৰু ভাল কথা আছে ভাল কথাবোৰ শিকাবা আৰু আহাৰ লগে লগে মাতৃভাষা শিকাই দিলে কত হ'ব আৰু প্লিজ এইবোৰ নকৰিবা Ronnie
Have you had Assamese dishes? Have you tasted our local food? Not yet. What food you most like in Assam? Oh no, not yet. But yesterday I tasted a cup of tea of Assam. It was so tasty and I feel very good. Not only tea, I suggest you please taste our local food and you will be remind our food for many years. Yeah, I will taste the local food. And yeah. Hey Ronnie, how was the weather of Assam and what do you feel in Assam? Our environment and our natural things. What do you experience? Please tell us, please share with us. We all people of Assam want to know. Please explain, please share with us. Just we want to know what other people's foreigners tell about the Assam. Yeah, first time I visit in Assam, I just travel, I use cab from airport and I just visit outside of airport and I take a auto. The auto driver was very friendly and he just talking with me. Just ask him how is the road. He told me something Tikapota road. What is that? I don't understand, man. Tikapota road. What was that? I just asked him about the road. What is the condition of road in Assam? He just told Tikapota road. What was that? I don't understand. No. You just got wrong answer. He just saying about the weather of Assam. Nowadays in Assam, weather is very hot. You know the temperature is very high. He just told you the weather about, and this words road it's mean in Assam in language in Assamese language it means the sun. The sun's temperature was very high that days. That's why he told you about the sun and weather, not about the road. Okay. Oh really? That's rhyming, like that word is rhyming. মানে তেওঁ মানে সুধিছিল বোলে এই ৰাস্তা পদূলিটো কেনেকুৱা আছে অসমত আৰু এই ড্ৰাইভাৰজনে কৈ দিলে বোলে টিকাফটা ৰোড। মানে কি ক'বা আৰু তেওঁ অসমীয়া নাজানে আৰু হয়তো এই আমাৰ ড্ৰাইভাৰ দাই আৰু ভালকৈ ইংৰাজী বুজি নাপায়। মানে এই মানে ভুল বুজাবুজিতে হৈ গ'ল আৰু এই শব্দবোৰ মিল খাই যায় যে মানে road আৰু road. Okay Ronnie, my viewers want to know and my one of viewers asking you some question, just you have to answer. Okay, one of my viewers asks you a question: why the foreigners don't feel shy to kissing each other in public place? They kissing anywhere, why they don't feel shy? My viewers just want to know why the foreigners are kissing each other in public place. Oh no man, we kissing each other in public place. We just kiss our beloved and we show them our loves, and it's our culture. We don't feel shy because we love each other. It's our culture to love each other and showing our loves to our beloveds, and it's not like that, man. But I have seen in Assam, the people of Assam don't feel ashamed to pee. I have seen many people of Assam, they don't use public toilet and they pee everywhere. They are doing bad things. Their things is very bad and they need to feel shy about that. Okay, kissing or loving to our beloveds, it needs not to be feel so ashamed, but that what they doing, peace or something in public place, that was the thing that we need to feel shy. Okay, you talking about that, you raise the good questions. This is the good issue. হয় আপোনালোকে কিয় এইবোৰ কৰে কওকচোন। এতিয়া বিদেশৰ পৰা অহা টুৰিষ্টবোৰেও মানে এইবোৰ ক'বলৈ
ধৰিছে তেওঁলোকে বোলে তেওঁলোকৰ জেগাত এই মৰম প্ৰীতি কৰিবলৈ তেওঁলোকে মানে লাজ নকৰে কিন্তু অসমৰ মানুহবোৰে যে যতে ততে এইবোৰ পিছাপ কৰি দিয়ে এইবোৰ তাতকে লাজ কৰা বস্তু বোলে কিন্তু অসমত আৰু এইবোৰ অপেন কৰে তেওঁ কিন্তু হসা কৈছে আপোনালোকে কিয় এইবোৰ কৰে যতে ততে কিলে এইবোৰ কৰে যতে ততে পিছাপ নকৰিবচোন এতিয়া বিদেশীবোৰেও এতিয়া আহি মানে ক'ব ধৰিছে প্লিজ নিজৰ জেগাবোৰ পৰিষ্কাৰকৈ ৰাখক আৰু পাব্লিক টয়লেটবোৰ ইউজ কৰক এইবোৰ যতে ততে আৰু পেচাব কৰি যতে ততে ধুই কৰি এইবোৰ লেতেৰা নকৰিব নিজৰ দেশ হয় নিজৰ ঠাই হয় পৰিষ্কাৰকৈ ৰাখক চব এতিয়া বিদেশীবোৰ আহি টুৰিষ্টবোৰ আহি এইবোৰ ক'ব ধৰিছে লাজ কৰিব লাগে okay Ronnie it's our like a culture you know our peoples don't feel shy to this is emergency case you know okay we will try to stop it our government also taking the responsibility and actions about all the people who are doing that okay নকৰিব প্লিজ নকৰিব এইবোৰ নকৰিব লাজৰ কথা it's not good to see people don't use public toilet in Assam it's a very bad things please I request you all use public toilet and don't be anywhere hey, Ronnie next questions one of my viewers asking you why the all foreigners are looking so white why their skins also white and all the peoples of foreigners are looking so white what is the major reason they look so white actually we all Americans are not white okay all Americans are not white but some Americans are white and it's a genetic our forefather was it comes from there it's like a genetic man it's about genetic it's generation to generations that's why we look so white our skin looks like white it's about genetic and it comes generation to generations okay Ronnie our another viewers just comment us if it is genetic then why the Sunny Leone son is black প্ৰশ্ন কৰিছে যদি এইটো জেনেটিক মানে কি ক'ব আৰু পৰিয়ালে অহাটোক জেনেটিক বুলি কয় যেনেকৈ মা দেউতাৰ পৰা যিটো বস্তুটো মানে জিন বুলি কয় যে এইটো মানে জেনেটিক বুলি কয় আৰু যদি এইটো জেনেটিক হয় তেনেহ'লে সানি লিওনিৰ এজন পুতেক কিয় কোলা বুলি এজনে সুধিছে ইয়াৰ আনসাৰটো আমি ৰণীৰ পৰা জানিম বাৰু তেওঁ কি কয় ইয়াৰ বিষয়ে someone asking you why the Sunny Leone one boy is looking so black listen who is to be asking these questions what the fuck man the black boy was adopted and Sunny did not give birth him okay the boy was adopted that's why he looked like black just someone want to know you just tell the right answer okay just chill man chill don't feel bad okay our people of Assam they want to know many things about foreigners you know that's why they are asking you just answer it like a friend okay Sunny is his adopted mother and that boy was adopted by Sunny Leone that's why he looked black some months ago Sunny was arrived in Assam why then you all not asking her you just asking me it's not cool man her son was adopted and she don't birth him okay তেওঁ কৈছে যে এইটো জেনেটিক নহয় বোলে সানি লিওনি এই এজন পুতেকটো মানে তুলি লোৱা হয় বোলে আৰু এডপ্টেড বুলি কৈছে আৰু এডপ্টেড মানে কাৰবাৰ পৰা তেওঁ তুলি লৈছে আৰু এইটো ভাল কথা আৰু জেনেটিক হলে একেটা মা দেউতাৰে হলে হয় কিন্তু এডাপ্টেড মানে তুলি লোৱা হয় এইটো কাৰণে সানি লিওনিৰ ল'ৰাজন মানে দেখাত এটা কোলা আছে বোলে তেওঁ কৈছে
আৰু এইবোৰ ফাল্টু ফাল্টু কুৱেশ্যন আপোনালোকে নুসুধিবচোন তেওঁ অলপ আমনি পাইছে আৰু এটা কুৱেশ্যন সোধাটো এটা বন্ধ কৰোঁ আৰু তেওঁক এটা নতুন ছেগমেণ্ট আছে আমাৰ তাৰ বিষয়ে জানিম অকল তো আপোনালোকে তেওঁক এই প্ৰগ্ৰামত পাই কেনেকৈ পাইছে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাব আৰু এটা ছেগমেণ্ট আছে ইয়াৰ বিষয়ে আৰু আমি সুধিম বাৰু অ'কে প্লিজ কমেণ্ট কৰক Hey Ronnie, we are going to next segment. I have some picture in my phone. I just show you. You have to recognize. You have to recognize, okay? And I feel so hot. You don't have AC? The weather in Assam is very hot. I feel so hot, man. Just on the AC. No, man. We don't have budget. Just adjust, okay? Next time I will manage for you, okay? This time I'm so sorry, okay bro? Just okay, I will manage. Don't worry, I will manage. Okay. That's good, man. That's good. মানে তেওঁক মানে অলপ গৰম লাগিছে বোলে এডজাষ্ট কৰিব কৈছে আৰু আমাৰ ইমান বাজেট নাই এচি চেচি আৰু ফেনৰো মানে বাজেট মানে ব্যৱস্থা কৰিব পৰা নাই অ'কে তো আৰু নেক্সট কুৱেশ্যন কেইটামান সুধো আৰু তেওঁক বিদায় কৰি দিম মইতো তেওঁ অলপ আমনি পাইছে You watch this, watch. Okay? You have to recognize, okay? The all persons belongs to Assam. You just recognize, okay? Okay. Oh, he is Zubinda. He is very famous. I like his songs. Zubinda. You know Zubinda? Yeah, Zubinda is very famous. Not only Assam, India, and he is famous in foreign also. That's why you know him, na? Okay. Good man, Jubinda. Love you. Apnak sok foreign like sini pai kintu aru. Good man. Okay, I will show you next picture. Just recognize. Watch it. You know her? No. Who is she? You don't know her. She is very famous in Assam. She is crush of Assam. Okay. She is beautiful. Yeah, she is very beautiful also. Okay, next picture. Just look. Okay, I know her. She is Pepe Girls. Yeah. Oh, you know her? Yeah, she is Pepe Girls. Yeah, this is Pepe Girls. Okay. Yeah. Was trending some months ago. Yeah, she's Pepe Girls. Pepe Girls কিন্তু চিনি পাই দে এজনে আৰু বহুতে ফেমাস হৈছিল কিন্তু Pepe Girls পুৰে কৰিশ্মা নাথ কিন্তু চিনি পাইছে পেপে মানে ফেমাসে হৈ গৈছিল আৰু এটা সময়ত আৰু বিদেশলৈকেও মানে ফেমাস হৈ গৈছে foreigner জনেও চিনি পাইছে Okay Ronnie, last and final pic I will show you. You just recognize him. Okay? Everybody know him. Yeah, he is Mama. Same of Assam. You know him. Yeah, he is not Mama. He is Mama. Mama means maternal uncle. Okay? Okay, Mama means maternal uncle. Okay, that's cool. That means mother's younger brother, elder brother. Okay. Just we call uncle. Yeah. Our mother's younger or elder brothers we call Mama, and he is maternal uncle of Assam, CM of Assam. You know him. Okay. Good man. Okay, thank you so much, Ronnie. You just come and entertain us. We thank you very much, and I hope you enjoyed very much. We just wish you please visit next time in our program, and we want to leave you right now. Just be happy. Okay, bye. Okay man, it was very good experience. I feel so good, and thank you to calling me in your program. Everyone, please
like, comment and share. Okay, see you all. Bye bye. So মই তেওঁক এতিয়া প্ৰগ্ৰামৰ পৰা বিদায় দিলোঁ আশা কৰোঁ সকলোৱে তেওঁৰ এই প্ৰগ্ৰামত তেওঁক আপোনালোকে চাই ভাল পালে যদি আপোনালোকে ভাল লাগিলে তেনেহ'লে প্লিজ কমেণ্ট কৰিব আৰু যিমান পাৰে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদি আপোনালোকে নিশ্চয় ভাল পাইছে তেনেহ'লে নেক্সট টাইম মই আকৌ তেওঁক নিমন্ত্ৰণ দিম যেতিয়া তেওঁ ইণ্ডিয়াত আহিব অ'কে আশা কৰিছোঁ সকলোৱে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে প্লিজ লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ থেংক ইউ আকৌ লগ পাম